Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih pada pembahasan ar-raf'u minar ruku', bangkit dari ruku'. Sekarang kita masuk pada poin ke-32, wal raf'i minar ruku' dzikran. Untuk pembahasan bangkit dari ruku' terdapat dua zikir. Maknanya ketika seseorang bangkit dari ruku', ada dua zikir yang harus dilafadzkan sama dia. Kita baca dulu ta'liq yang disebutkan di bawah itu. Dua zikir itu ya, dua zikir tersebut adalah at-tasmi' sami Allahu liman hamida. Yang kedua apa? Yang kedua at-tahmid, Rabbana walakal hamdu. Ada at-tasmi', ada at-tahmid. Kita baca keterangan ta'liq di bawah itu. Wa amal ma'mum fayushra'u fi haqqihi at-tahmidu faqat. Adapun makmum cuma disyariatkan pada dia tahmid saja. Kalau makmum cuma disunnahkan bagi dia at-tahmid. Apa tahmid? Rabbana walakal hamdu. Wa fil haqiqah ya ikhwah, al-mas'alah fiha khilaf. Masalah ini ada khilaf berkaitan dengan makmum. Sebagian para ulama menyatakan makmum juga disyariatkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan juga mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Namun sebagian para ulama yang lain, dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Al-Iryani dalam ta'liq beliau ini tadi, bahwasannya makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Wa idza qala sami'allahu liman hamida, kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamida, apa kata Rasul? Faqulu Rabbana walakal hamdu. Ucapkan oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Rasul menyebutkan kalau imam mengucapkan tasmi' sami'allahu liman hamida, cukup bagi kalian mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Hadis dari Anas bin Malik dan juga riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu yasma'ullahu lakum. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabihi sami'allahu liman hamidah. Rasul menyatakan, ya, sabda Rasul, ucapkanlah oleh kalian Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, yasma'ullahu lakum. Allah mendengarkan untuk kalian. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan sebagaimana melalui lisan nabinya, sami'allahu liman hamidah. Maknanya apa? Allah mendengar pujian sanjungan hamba tersebut. Fa dhahirul hadis annal ma'mum yaqtasiru 'ala tahmid duna tasmi'. Zahir hadis, makmum cuma mencukupkan untuk tahmid tanpa harus tasmi'. Qala Ibnul Munzir fil Awsat, berkata al-Imam Ibnul Munzir dalam kitab Al-Awsat, beliau menyatakan fal ikhtisaru ala ma 'allama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ma'muma ayyaqulahu ahabbu ilayya.
maka mencukupkan sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada makmum agar dia ucapkan ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai. Kata Ibnu Munzir, maknanya seorang makmum mencukupkan apa yang diajarkan oleh Rasul, itu jauh lebih aku sukai. Rasul mengajarkan apa? At-tasmi', sami'allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Yang diajarkan Rasul tasmi' khusus pada imam. Kata Rasul, fa idza qala sami'allahu liman hamidah, kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, berarti yang mengucapkan sami'allahu liman hamidah adalah imam. Bagaimana dengan makmum? Rasul menyatakan faqulu Rabbana walakal hamdu. Wa kadzalika zahirul ahadits ala anna tahmidal ma'mum yakunu hala raf'i minar ruku' wa laisa ba'dal i'tidal. Demikian zahir hadis bahwasannya tahmidnya makmum, antum perhatikan baik-baik di sini. Tahmidnya makmum kapan itu? Yakunu hala raf'i, dilakukan ketika hala raf'i, ketika ingin bangkit. Walaisa ba'dal i'tidal, bukan setelah i'tidal. Faham gambarnya? Ini ruku' ya. Ini imam. Kata imam, sami'allahu liman hamidah. Berarti makmum mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Jadi ucapan makmum Rabbana walakal hamdu bukan nunggu tegak dulu seperti ini baru Rabbana walakal hamdu, tapi apa? Pengganti dari sami'allahu liman hamidah tadi. Dia pahami? Imam kan gini, sami'allahu liman hamidah. Apa yang dilakukan makmum? Makmum kan tanpa sami'allahu liman hamidah lagi kan? Langsung Rabbana walakal hamdu. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, berkata al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, li'anna qawlahu faqulu Rabbana walakal hamdu, dikarenakan sabda Rasul, ucapkanlah oleh kalian Rabbana walakal hamdu, yaqtadi ta'qiba qaulil imam qaulal ma'mum. Mengandung konsekuensi ta'qib qaulil imam qaulal ma'mum, mengandung konsekuensi berurutannya ya, atau setelah ucapan imam diikuti dengan ucapan makmum. Difahami? Ta'qib itu maknanya setelah ini dilanjutkan ini. Itu maksudnya. Itu maknanya ta'qib. Nyambung? Ta'qib qaulal imam, ta'qib qaulil imam qaulal makmum. Maknanya menyertai ucapan imam tadi adalah setelahnya ucapan makmum. Wal ma'mum ya'khudhu fi raf'i aqiba qaulil imam, dan makmum memulai bacaan tersebut ketika bangkit setelah apa? Setelah ucapan imam sami'allahu liman hamidah. Fayakunu qauluhu Rabbana walakal hamdu hina idzin. Sehingga ucapan makmum tadi Rabbana walakal hamdu adalah ketika itu. Ketika kapan? Ketika menggantikan posisi, kan makmum tadi kan mengikuti imam. Imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, langsung ditakib, diikuti oleh makmum Rabbana walakal hamdu. Wallahu a'lam, kata Imam Ibnu Qudamah, wa huwa tarjihu Syekh Al-Allamah Al-Utsaimin kama fi Majmu'il Fatawa, dan ini juga tarjih Syekh Ibnu Utsaimin. Difahami? Jelas fikinya? Kapan makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu? Yaitu ketika bangkit dari ruku, bukan nunggu tegak langsung, tegak sempurna, i'tidal. Difahami? Jadi kata imam sami'allahu liman hamidah, makmumnya Rabbana walakal hamdu. Difahami? Tapi kalau antum salat munfarid, antum mengucapkan dulu sami'allahu liman hamidah, barulah Rabbana walakal hamdu.
Jangan antum kebalik. Rabbana walakal hamdu, sami Allahu liman hamidah. Kemudian al-awwal yang pertama, dua zikir tadi. At-tasmi' wa yakunu hina raf'i minar ruku'. At-tasmi' posisinya ketika bangkit dari ruku'. Fayaqulu sami Allahu liman hamidah. Sehingga dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wasani yang kedua, at-tahmid. At-tahmid, pengucapan apa? Rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu atau Allahumma rabbana walakal hamdu. Wa yakunu ba'dal i'tidal qa'iman. Terjadi setelah i'tidal. Disebutkan di situ di ta'liq dari hadis Abu Hurairah, wa fihi, padanya ada lafaz tsumma yaqul sami Allahu liman hamidah. Kemudian Rasul mengucapkan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar rak'ah, ketika beliau mengangkat sulbah, mengangkat tulang punggungnya dari ruku'. Tsumma yaqul wa huwa qa'imun, kemudian Rasul mengucapkan lagi ketika beliau posisinya sedang qa'imun, sedang apa? Sedang tegak berdiri, Rabbana lakal hamdu. Jelas ya? Kalau bagi imam tadi ketika bangkit sami Allahu liman hamidah, ketika tegak barulah Rabbana lakal hamdu. Wa makna sami Allahu liman hamidah, makna sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya, ai ajaba du'a man hamidahu. Allah mengabulkan doa orang yang memujinya. Pertanyaan Yandri, jumlah apa namanya ai ajaba du'aahu du'a man hamidahu? Hah? Apa namanya? Ai sami Allahu liman hamidah, ai ajaba du'a man hamidahu. Jumlah apa namanya? Kita tanya Yandri. Nggak tahu. Ini faedah baru ya. Itu mutamimah itu jangan antum anggap remeh itu. Jangan lupa yang dares. Cak tegangnya ini. Musam. Jumlah tafsiriyah. Ahsan, Allah barik fik. Namanya jumlah tafsiriyah. Kasih tanya lagi. Pertanyaan gampang kalau mau ditanya. Jumlah tafsiriyah itu masuk yang la mahala lahu minal i'rab atau yang laha i'rab. Kan ada dua kemarin kan. Ada jumlah yang punya kedudukan i'rab, ada jumlah yang tidak punya kedudukan i'rab. Nah. Kira-kira apa Nasim? La mahala lahu minal i'rab, ya. Tidak ada kedudukan dalam i'rabnya. Sama seperti i'tiradiyah, tafsiriyah. Ya, di murojaah terus ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fil Fath, dalam Fathul Bari. Fihi, kata al-Hafidz, anna tasmi' dzikrun nuhud. Pada hadis ini terdapat faedah bahwasanya at-tasmi' sami Allah liman hamidah adalah zikir ketika bangkit. Maknanya ketika bangkit dari ruku'. Wa anna at-tahmid yushra'u fi raf'i minar ruku'. Afan. Wa anna at-tahmid zikrul i'tidal. Adapun tahmid zikir ketika i'tidal, ketika sudah tegak. Intaha kalamul Hafidz. Wa qala an-Nawawi fi syarh Muslim, adapun al-Imam An-Nawawi menyatakan dalam syarah Sahih Muslim, yabda fi qawlihi sami Allahu liman hamida hina yashra'u fi raf'i minar ruku'. Dia memulai ucapan sami Allahu liman hamida ketika mulai bangkit dari ruku'. Wa yamudduhu hatta yantasiba qa'iman, dan dia panjangkan sampai tegak. Gini contoh. Sami Allahu liman hamidah. Ya enggak? Ya, sami Allahu liman hamidah. Terlalu cepat. Sami Allahu liman hamidah.
Panjangkan sampai yantasib qa'iman. Tsumma yashra'u fi dzikril i'tidal. Kemudian barulah memulai bacaan i'tidal, Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Qala Syekh Al-Allamah Al-Albani fi asli kitabihi Sifatis Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 jilid ya. Wa fi hadhil ahadits dalalatun ala anna sunnah lil imam ay yajma' baina tasmi' wa tahmid. Pada hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasannya yang disunnahkan bagi imam mengumpulkan 2 zikir, yaitu apa? At-tasmi' wa tahmid. Fayaqulul awwal hala irtifa'ihi, dia mengucapkan zikir yang pertama apa itu? At-tasmi' sami Allahu liman hamidah ketika apa? Hala irtifa'i, ketika bangkit. Wal akhar, dan yang satunya Rabbana walakal hamdu idastawa qa'iman, kalau sudah tegak lurus. Wa huwa madhhabu jumhuril ulama, itu adalah mazhabnya jumhur ulama. Famin akhta'il musallin, termasuk kesalahan orang yang salat, jam'ut tasmi' wa tahmid hina raf'i minar ruku' kama hiya sifatul musta'jilin. Termasuk kesalahan adalah mengumpulkan tasmi' tahmid ketika bangkit dari ruku' sebagaimana sifat caranya orang yang terburu-buru. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Saking cepatnya deh. Bareng di saking tadi. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Yang kedua, wa aswa'uhum, dan yang paling buruk dari kalangan mereka, alladzina yaj'al at-tasmi' inda raf'i, yang menjadikan tasmi' ketika mau bangkit, wa tahmid indal hawi lisujud. Ini orang ndak kata tumaknina. Tahmidnya apa? Ketika mau sujud. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Ini apa? Berarti ndak tumaknina, paling buruknya. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Seperti ini tidak sah salatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu tanggung, masih ada. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang ketiga, jam'ut tasmi' wa tahmid ba'da raf'i minar ruku', mengumpulkan tasmi' dan tahmid setelah bangkit dari ruku'. Jadi setelah bangkit tegak gini baru sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Ini uangnya terlalu slow. Dia khawatir nanti didahului oleh makmum kan. Akhirnya apa? Dia bangkit dulu. Sudah tegak barulah sami Allahu liman hamidah. Salah. Ya enggak? Kadang ada sebagian imam tuh sudah tegak dulu seperti ini, baru sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Sujud dulu baru dia Allahu akbar. Itu salah. Kama yaf'aluhu ba'dul a'immah, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian imam ya. Yang ke-33 walid tahmidi arba'u siyarin, untuk tahmid ada 4 siyar, 4 lafaz. Kulluha sahihatun tsabitatun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, semuanya sahih. Yang pertama Rabbana walakal hamdu, yang kedua Rabbana lakal hamdu tanpa wawu. Yang pertama Rabbana walakal hamdu, yang kedua Rabbana lakal hamdu, yang ketiga Allahumma Rabbana walakal hamdu, ada tambahan Allahumma. Yang keempat Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi Rabbana walakal hamdu ada wawu, Rabbana lakal hamdu tanpa wawu, Allahumma Rabbana walakal hamdu, Allahumma dan walakal hamdu ada wawu. Yang keempat Allahumma Rabbana lakal hamdu. Famin akhta'il musallin fit tahmid, maka termasuk kesalahan orang yang salat ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Kesalahan dalam Rabbana walakal hamdu adalah idhafatu kalimati wa syukr. Rabbana walakal hamdu wa syukru, fayaqulu Rabbana lakal hamdu wa syukru. Nambah-nambah bid'ah ya, nambah ini namanya. Hati-hati bisa tidak sah, khawatir ya. Yang kedua kesalahan adalah raf'ul yadain ka raf'ihima fid du'a ya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu.
Hamdan katsiran thayyiban barakallahu. Ya enggak? Salah juga tadi. Ada kan? Ada di masjid-masjid kita banyak yang itu tadi. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.